دم باش دماوێ باش دماوێ گەش دماوێ خوێش و دماوێ هەمیان بدلێوە بە. هێوی دکم هون هەفتەیەکە قەنج خوێش سەرکەفتی و بە ئەنەرژیەکە ئەرێنی دەرباس بکەم. Ve hafsaya dengemi sponsoriya ledam danışmanlık digehece ve takas peşini yardıkım. Carik edilmiş mamoste Leyla brastij sporek kare xoye. Yani gerhundu hazibin hem belaşi hem ji behesti u be ramani u beheşi aramu baş bin mamoste Leyla helbijerin. از gelekî ji rê û rêbazê wê memnûnim û razî me lewma pêşniyarî we jî dikim. Ger min nerazî ba min nedikir ji dil dibêjim lê ez tekas pêşniyar dikim û ji ber spasiyên xwe ji dil pêşkêşî mamoste Leyla dikim. Vê hefteyê min ji we re mijareke gelek xweş û gelek ku hûnê pêvî dikim hûnê biecibînin amade kir. Ez ê vê hefteyê ji we re behsa hespan bikim. Hespan û dîroka wan. Di dîroka Kurdan de ka giringiya hespan û destanên li ser wan çi ne? Piçek dîroka Yewnaniyan em ê bînim berçav. Lê bi gelemperê em ê li ser dîroka Kurdan giraniya hespan û yê xwediyê wan û destanên li ser wan û çîrokê wan em ê bînin ziman ez ê bigêjînim we. Berê dest bi kaydê bikim. Ez nivîsê nûhevê yani naverokên di nûhev medyayê hatine weşandin mi dixwend. Nivîsa Xelat Ertoşî hate ber min. Xelat Ertoşî bi navê heger malbata Simpson Kurd bûya nivîsek amade kir yani. Serenav ji xwe gelek bal kêşe. Me merak kir û min nivîsê xwend. Gelekî bi xweşiyam çû ez ji vir destpêkê de Xelat pîroz dikim bi rastî jî. û di nivîsê de tiştek bala min kişan. Di nivîsê de bavê malê Homer Simpson yani bi nasnameya wî ya Kurdî navê wî Hoger Smail Simko. Gelek efrînerî Xalit. Her sibeh li podcastê min gudarî dike û gelekî de ecibîne. Em gelekî kêfxweş kir bi rastî ji vir carekê din dibêjime ku destê te û pênûsa te û hestê te save Xelat Ertoşî. Bitekînin malperan nûhev medyayê û vê nivîsa xweş û geş bixwînin. Dema min dixwend hemî tiştê nivîse de li ber çavê min zindî dibû bi rastî kêfxweş dibe mirov. Velhasıl em dest bi mijara xwe ya hespan dest bi mersele û çîrokê xwe bikim. Wekî ku hûn jî zanin dema navê hespa em tînin ziman, azadî, esalet, bedewî û aramî. Xwe di hişê me de zindî dike. Li gor çavkaniyên berdestan di dîrokê de ji bo hêsaniya kar û baran hesp hatine bikaranîn û ne xelet bim yekem car ji hêla qewmê Asyayî hesp hatine kedîkirin ka rast bûna wê çi xwase nizanim ez bes li gor agahiyê berdestan vê agahiyê didime. Li tebiyata hespan tim li ser Covidiyê ye, li ser azadiyê ye yani. Çika bu xwazibin kedî bikin jê ew rihê wan tim azad e. Weke rihê min her çi xez laşê me ne azad be jî. Rihê me tim wê azad be. Tim. Em di destpêkê de biçin mîtolojiya Yewnaniyan hespê Pegasus. Ez bawerim gelekî lê hêjayê ku mirov behsa wî bike. Hespê Pegasus hespeke spî û bi baske. Li gor baweriyê Pegasus ji xwîna Medusa çêbûye. Medusa yek ji sê gorgonên di mîtolojiya Yewnanî de bû. Dema ku Perseus serê Medusa jê kir ji xwîna wê Pegasus û birayê wî Kreisor yani. Hêvî dikim me gelet telafûz nekiribe. Ew çê dibin. Yani em dikarin bêjin hespê Pegasus ji xwîna Medusa çêbûye. Ji xwîna Medusa hespeke ew qas spî, ew qas bedew ka çawa çêbûye. Lê dema ku mirov difikire dibêje ku piştî her reşiyê xweşiyek dibe yani xwîna wê
او هسبي بدو جي عفريبه والحاصل دیو بابین پگاسوس پوسیدونه خدای دریایی بو اوجی دیاوی مدوسا بو کو بری کچه که بدو بو گلکی بدو بو به بدویا خو نابو دنگ دابو بس پاشه دبه اجدرهای که کو پوری و همی مارن سری مارانه تایبەتمەندیە پێگاسوس تشتێک وەزانم دەستپێکێتەش خۆ باسکێوینە ئەو دکاری بوو بفرە تێگوتن کو جیهێک و سمێوی لێ دکەت کانی ژێدار دکەت واو هێوی دکم دەماکۆ ئەv شەت و چەم و ئاوامە ینی ئەv هەمی چاپکانیە ئاوێ چکیە اسبی پگاسوس جا ازمان وره اسم خو بس لآخا کردستانی بخینه ام بی آف نمینن جا آوی هایدار بن آوا خو اسراف نکن براستی آف گرینگه از بیج دل ده بیجم ام بی آف نکارم بیجین پشتی کو me پیاما خدا ام بدومینه پگاسوس بو حسبه بلروپن بله از نغلط بن قهرمانی کو جی مرا کشت نایا افرنا ورنه بو ورمن غلط نویسان دیه منی ورنه خونداش خویم ده استرونومیه ده komsterkek به ناوی پگاسوس هیه کو شکلی هسپکی باسکدار ده واتیا ناوی پگاسوسی ته گوتن کو ناوی پگاسوس شپی و یونانی پگی ته کو واتیا وی کانی آنجی çavkani yani Pegasus bu ya sembole ke berbelav de çanda popülerde de gelek pürtük film ulistikan de ci digre em hamide mazarok minji me hesbeke bu işik di khani xoda da afrant şxwe İja em jibir beri xo bidne destanên Kurdan ku yê li ser hespan belav bûne ez dixwazim derbasî wê bibim mînak destana Siyabend û Xecê heye دستانا دمدم هیه یا رستم زال هیه یا ممی آلان هیه و هر وکیدن درج دبه دچه دستانا سیابند و خجه ده و دستانه ده سیابند خودی حسبکی بهیزه او دما کول سر حسب خود دچه نیچیره راست خجه ده و اوینداری آوان دست بید که حسب ده چیروکاوان ده وک هوالبند سیابند تیدیتن و bu işkilitim tebile fikrim. De destana dimdim de yani ev destana diroki de khane lebzerin li ser hesbê xwe li dijî artêşa Şah Ebbasî Sefewî şer dike. Hesb divir de semboleke hêz û berxwedanê ye. Dema em piçekidin derin hêla ber bi İranê ve Rostemê Zal heye. Hesbê Rostem rexş navê wî rex e di gelek serpêhatiyan de rola sereke dilîze û ji xwediyê xwe re gelek caran jiyana xwediyê xwe diparêze. Memê Alan heye di destana wan e evîndariyê de navê hesbê Memê Alan jî Bor e rolek gelek giring dilîze di evîna wan de. Bor hespekî bihêz û dilsoz e ku di gelek rewşên zehmet dijwar de alîkariya xwediyê xwe Memê Alan kiriye. Yani divan destanan dema em dinêrin hesb netenê wek heywanên swariya tên dîtin. Lê her wiha wek hevalbendên qehreman tên nîşandan gelek caran hesb û xwediyên xwe têkiliyeke taybet çê dikin û hesb dibe perçeyek ji nasnameya ew lehengan. Ez dema behs dikim ez xwe jî weke xwediyê hespeke bede û reş, qîr û kihêl geleke kêfamiş hespanetê xwe bu îşkilî xeyal dikim. Ez dixwazim bi taybet behsa bi kurtasî û bi hûrgulî em bêjin behsa du sê çîrokên destanî ji were bikim. Çîroka derwêş û hedban. Bi rastî ev geleke bandor li ser min kiribû. Derweş kesekî oldar û rêwî bû. Hespê wî navê wî hedban bû ku pir jê hez dikir. Bi hedban ve her derê geriya bû ku tu axne mabû tevlê hedban an jî bê hedban neçûbûyê.
هدمان نتنه وسیله و گو هستنه بو ده همان ده میده حوالی هری نزیکی درویش بو ری حوالی وی بو روزه که دما کو درویش و هدمان دریویتیا خوده راستی کومکی مروین خراب تین او مروان دخوازن که هدبان ج درویش بستینن یعنی و هسپ درویش بستینن و شر دست بید که تیکیلیا دنابرا درویش و هدبان دجی او قص خورد بکو هدبان به تو آواینت هش که تو مروو نزیکی بی ببه بس تن درویش دکاری بو نزیکی ببا لگور آگاهی بر دستان تی گوتن که هدبان به قاسی خودی خوژیر و هشیار بون او دکار بو خطره همیان حس بکه که بری بقومن و لگور به هرتم درویش دپاراست دگلک روشن دجوار ده دگلک بویرین خراب ده دشروب هفچونان ده بجیری آخوه تم درویش دپاراست و جیره ودکر دداویه چیروکی ده تی گوتن که تیکیلی دنابرا درویش و هدبان ده وکه میناکا دلسوزی و دوستانیه دناوا گل ده بلاو ده به yani جوه چیروکی جه ام فهم دکن که هدبان و درویش براستی جی دناوا تیکیلی دنابرا وان ده نوکه آجالین جریزه و خودیه که سواری وانیه جریزه نه شخو از نغلط بم هدبان و درویش ده همان شری ده به هفره هاتنه کشتن و الحاصل خمگین بو به هفره هاتنه کشتن اول نو اف گوتنا بچکه باندور لسر منکه شخو دناوا هسپان و سواری وان ده تم تکلیه که کور هیه yani gelle kesin خودی حس بتم دبیشن کو دم خمگینیک نخوشیک نراحتیک به حضوری خواستار ما نشان بده ام دم به حسبین خوره نزیک بن تکیلدار بن او وی که حس دکن و به آواکی زمانی خواه نزیکی مدبن وکه کود خوازن آری کاریه بکن وکه کود جمع فهم دکن تب دگرم براستی گله که کس در حقی حسبان ده افتشتاد بیجه و از باورم جیولویه یا حزب چاوی وانده خمگینیه که کور هیه نزانم از وید بینم بمولوتی لازدما لحسب که دنیرم چاوی حسب که دنیرم از خمگینیه که دبینم خمگینیه که کور وکه که هر تشتی فهم کرنه yani zanın jiyan çiye çizu köte ve jku herre خمگینیا او تشتا چاوی وان ده خوانی شان ده از ده مالوان دارم از گلک خمگین ده بم نزانم سدماوی چیه چه رنگیه و الحاصل چیروکه که دن هیه از خوازم بحثاوی جی بکم چیروکا حسب دقی عزمین هیه چیروکا حسب دقی عزمین لگور افسانه لعزمانان هک حسبکی سپی پر خوشک و پر بهیزه تی گوتن که دقی عزمین خودی هیزم به تایبته و دیکاره بفره هر شل دما کسترک لعزمان دبرکن دقی عزمین جا عزمانان داد که و لچوله دچیره تی گوتن که گیا و آوین که او دخو و دخو جیره هیسن افسونی یعنی سیربازی ددوی گله کسی که بهیسته بون کسی که بکار به وی حسبی یعنی حسب دقی عزمین بگیره دیوه به خودی هز و زانی نکم مزن هر کس حول دادن که وی بگیرن لیبر دقی عزمین پر بلز و جیر بویه بریا که کسی بکار به نیزی که به او ودگریا عزمانان دبیجن روژه که خورتکی جیر و ویرک بریار داده که دقی عزمین بگیره وی گلک شب لبنده دمینه پلانان چه دکه و در و ته و الحاصل داویه ده وی کار بجیری آخوه نزیکی دقی عزمین ببه و دسته خواه بگهنه حسب می افسانه وی دما کو خورد دسته خواه دده سر دقی عزمین تشتک عجیب ده قومه جنش که رونیه که گش جه حسب درده که و هر دوجی بر به عزمانان دفرن
تێ گوتن کو ژوێ ڕۆژێ و پێوە خۆرت و دەقێ عەزمین بەهەولە لە عەزمانان دچن و تێن carna mirov dikarin di şevên sayî de roniya wan li ezmanan bibîne. Ev hemî destan û çîrok in. Rastiya wan yani rastiye di nava wan de çuqaz rast, çuqaz nerast ev ji nikaşê re vekiriye. Ya ev çîrok di nava gel de wek semboleke hewldana mirova ji bo gihîştina zanîn û hêzin bilên tê dîtim. Her wiha ev giringiya hespan jî di çanda Kurdî de û baweriya bi hebûna hêzên sêrbas di xwezayê de nîşan dide. Ez ê ji vir derbasî çîroka Hazretî Alî û hespê wî dildil bibim. Yani mevan çîroka bi taybet hilbijart ev gelekî bi xweşiyam çûn û banan bikişandin. Hazreti Ali zavayê pêxemberê me Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam bi weka ku hûn jî sanin xalîfeyê çarem yê İslamê ye. Xwediyê hespeke taybet e navê wî Düldül. Tê gotin ku ew hesp jî diyariyeke pêxemberê me ji Hazreti Ali re diyariya pêxemberê me bû. Li gor çîrokê Düldül ne hespeke asayî ye. Ew ji nîvê pêşîn hesp û ji nîvê paşîn hêştir bû. Rengê wî spî û ew xwedî hêz û jîrahiyek nedîtibû bû. Heya wê demê hespeke bi wî şiklî û hespeke ewqa bi hêz û jîr nehatiye dîtin. Düldül dikare bifire û mesafeyên dûr di demeke Kurd de derbas bike. Ev taybetmendiyê Düldül bûn. Di gelek şerran de Düldül alîkariya Hazreti Ali kiriye û ew Hazreti Ali ji gelek xeteran, musîbetan û belayan parastiye. Yek ji nava çîrokên wanê navdar dibêje ku carekê dema Hazreti Ali ser Düldül swar bû, dijminên wî xwestin êrişî wî bikin. Lê Düldül bi lez bilind bû û firiya û Hazreti Ali ji xetereyê xelas kirin. û di çîrokeke din de jî ez nexelet bim tê gotin ku dema Hazreti Ali dixwest çemekî kûr derbas bike, Düldül bi qasî dirêjahiya xwe bilind bû û bi vî awayî Hazreti Ali karibû bi hêsanî çem derbas bike. Di nava gel de wê demê jî Düldül weke sembola dilsozî û hêzê dihat dîtin. Tê bawer kirin ku Düldül û heta dawiya jiyana Hazreti Ali li gel wî maye û piştî mirina wî jî tu kesî nikaribûye Düldül bikar bîne. Em vana gelekî mijarên balkêşin bi rastî nizanim mirov nikare ji bandora wan derkeve. Bes belkî ew qas tesîrê li ser min dike, nizanim li ser wan dike nake. Lê hesp bi rastî jî ajalên esîlin gelekî bedewin. Ji zaroktiya min de xeyala min e ez dixwazim hespeke min hebe lê bes aîdî min be. Dema zarok bûm hespê bavê min hebû ez û birayê xwe me çend caran lê swar dibû. Gelekî kêfam jê re da dema li pişta wî hespî swar dibûm û ber bi bayê ve dibeziya birayê min li pêş bû ez li paş bûm. Ewqa bi xweşiya me diçû, ewqa aram dibûm. Bavê birayê min tim bi bertîla من الحسبي سوارك تقول تو اف تشتابكي ازيت الحسبي سوارك تو اف تشتابكي ازيت الحسبي سوارك مجار تشتي قبول دكر ود بجران دو دمي جوه دمي بي فقط لا اسبا سوار نبوم از دكارم درفت هي انا كسوار بم لين نخير بس روجك حسبي ما تشي ببه و از ببم خودي حسبي خو ازي و دمي لي سوار ببم مگوت یعنی بس gerek hespê me be. Min tabloyeke li oda xwedayê çêkirin, xwe li ser hespekî daxêz kirin. Rastî geleke tabloyeke xweş û li gor dilê min çêbû. Min got dibe ku xeyala min zindî nebe, bes tabloyê de ez wê xeyalê zindî bikim. Dema ji xewşiyar dibim, ew tabloya li hember min e, ez çavê xwe çerve dikim, ez wê tabloyê dibînim. û dibêjim rojên xweş nêzin mizgîn rojekê tê bibî swarê hespê xwe. Gelek gotinên pêşiyê me jî hene li ser hespan û swarê wan
وككو أزبارم هجي زانن دبر دلي حسبان حسب حري شيرين حسب حري بقيمة كحيل بو قالك قوتنج بو حسب كحيل قوتنا قوتنا كو حسب كحيل دبني ميرخاصان دبزن حسب كحيل قمتشي لخوان ناده خستن وهر وكيدن قالك تشتيدن هنا حيا پیشی ما گوتنه که وان هیه گوتنه که حس پیچه سواری خواه باش ناست که یعنی جبر ام فهم دکن که چما حس و سواری وان تکلیان نابر وان او قص خورته حس براستی جا آجال گلک شیرن و گلک فهم دکن تشتان بیجن بالحاصل ممي آلانجي گوتنه که کریه که گلک بخوشیام تیج بو زینه گوتیه بختی منو ته راستی هف هاتن لسر بوزه روان نویسه کامنا در اخبار هسپانده لنو هف مدیایی هیه بناوی هسپو دیرو کوانا کدی ملورجی وان چند آگاهی مدوی پودکستی در آگاهاندوه ملورجی نویسه گر هن کسین که وكا من حزبن هندي كارم بتكين المال بيرانو هبي وين نويسان من بخوينه از خوازم جوره بحثا ديرو كامل كردان ده حسب ناوي حسبان و سواري وان بوره پاره بكم بس قلك انا يكو مبرهف كريه ازي چند هوا بگينم وي حسب دوره شعودي و هدبان شخوام چيروكاوي جراغ هاندوه حسب باوي فخريا گيجو حسب رستم زال رخش بلک حسب محمود بگی جزیری سجرا حسب باوی لالو کووه حسب امر آقای ملی شملان حسب مم آلان بوزیروان حسب سیمند سلوی دمل کران حسب یادوی دملی نگار حسب امین احمد سیقال حسب جنبلی کری میر حکاری غمروین از جبت شروكي قالك حاسكم ليه من خصت زوا عاجز بكم بحثاوي ما بي حفتي نكر لي جاري كدن تقص زي وانجي بينم سر زمان والحاصل از بدومینم حسب عبدال زینی که گوگرچین حسب کی خسرو شودس حسب علی شیردندل حسب فرزنده بگ ازنویر حسب جمیل چتو چالو و درجد به در اوناونیش والحاصل هیوی دیکم از پیش روزه ده بگیم راده خواه و حسب که من چه ببه و بس عایدی من به از ویژ آزادی آوی نکتینم بوی شکلی لی خودی در که من دخوازم و هیوی دیکم ارکو دخوازین و ایکو دیجیانی ده جبو و هر چت شده کنجو باش هبه وره هم بره و وره پیشیا و جیان کرن آوان ببه نصیبه و بله دی ساعتم داویا برنامه خواه جبو ناوه هفته که به انرژی که ارینی به دلخوشی به دلسوزی و به قنجی هیوی دیکم موتویامه چیه؟ قنجی قنجه و به گوتنجی لیزه دیکم گر هن رحم بکن هنه رحمه ببینن بخیر خوشی و رحمه ده خاطره و